ایده که شوان کاندیدان برای نجیب کاندیدا پارتی دموکرات کردستانی به حال بجارنا خلاصش میاد پارلمان عراق ولدوی که گلمه نجیب خان دمات باش به البته دو جارندنجی تو کاندید بوی تو سرکتی بوی تو یگاویجی یکیش پارلمانتاری نکتی بوج بیرامای دو قناغ جدا دا موصادی دا سر روشت گلتت کرن بو وی خول گلو و تایبتی جی دراوشان هادا دبو چه جاره که دن برگرده بیا کاندید شتواره انکو تو دوی باری دی کیش خال هیه آن کیش برنامه هیه کو پیوسته پتر سرکار بکی دا کو بگمان و مساره تمام بکی سلام ورس بو جنابتا و بو تماشاوان تلفزیونا کی 24 از کاندیدم جمارم 21 لیستا 275 براستی بشانازی و کو لیستا کو پارتی دموکراتی کردستان ام بربجیر کریم بو جارسیه سبب سرکی کو اس و جاره کاندید بویم او کو ملت منا او داخل يعني بيوستيو ملتي بو سربور و شهرزاي و جسارت و بوري يعني و جسارت ما هي البرلمان العراقي راستي چنكو ملت ما قناغا جلك نخوش دا چيتن سراراي کو قوار هرم كردستانه قوار هرم كردستان همي هولدن كوفي قواري نهلن همي هولت خدن حتى برينا نان خلكي قوت خلكي اكشوان وان بجن تشاكويا تشاكيت جلكت يعني راستية يت بجن يعني همي نبي فري اخلاقي ونبي فري دستوري ونهي قانوني كو بشن قوار هرم كردستان نهلن بس براستي بس پارتی دموکراتی کردستان سرکاتی بارزانی شیاین همه هولت خوک و افقواره بمینیتن یا دویه اف روشا دجوار ملت کردستان تعداد بریتن به موچهی به تعینات هر وصا خلکک بیکار اف روشا بازاری گلکا به سروبر هر کرتکی تو ور بگیری کرت تندرستی ور بگیری کرت پرورده ور بگیری کرت کشتوکالی ور بگیری همی براستی یت نالیتن گلک گلو گازنده و گلک ایشو آزارتین است بینم اس او سربورام هی یا دخول پارلمانی اس دشم راستی يعني شب وروش کار کم او خالد کو برجواندی ملت مدا او درگه برجواندی ملت مدا اس وان درگه ها بو ملت خوبه کم اکشوانا راستی يعني چه جداهیت نوبرا گنج کردستان دا و گنج باشور و نوراست عراقی بوچی اوانو تعینات هنه بوچیت ما تعینات نینن بوچی دلیوین کاری بو گنج باشور و نوراست هنه بوچیت منینن بوچی رعایه اجتماعی يعني خلقك هرم كردستان نوت هزارن بوچی دیت باشور و نوراست عراقی نکم ترید بله نجیب خان بوچی زندانی سیاسی هرم كردستان معاشت وانتی بوچی دی بله طيبتي جي سرنج سر هنده هي بو اف جوازي موفا اما بيتر نقاش كاين اف جوازي سرنج سر هي كغوداريا مبكي بو كاس جارك دوا سياد بنا برلمانتر هل بطل سر اصلي جاني تماشاواني جاب حتى امريكي انكو اوروبا کس هی بدهان سال دویت پارلمانتر جبر کو شهرزاد نوا پارلمانی دا شهرزاد یا سال دستوری زانی چانی قاشب کرد چوا اداره روشب کرد بومجی خوشه هند پارلمانتر هند گلی جارم بین ترشح کردن جبر کو شهرزاد نها او سوی که نجیب خانی باش برسوا پرسین مدد خوشه تدید بدهان پارلمانترین کردان العراق نه هنه که شان شماره که کن ایدین کارن پیش بری خلک باونجی و خالقا گرینگ نوسا نجیب خان کواتا کومه که بابت پرسان هی حتی نهاد آسینه مجارا بودجه مافین دستوریین خلق کردستانی سیستم فدرالیه جبهه کرنا گلک مادن دستوریه جواتا بگمان فدرالیه hani پیوسته سروی که گلو چه بهته کرن کاندیدین مل بغداد پیوسته چه بکن دی گلتا جه البته یا ای که ام داخوزش خلق خود کن خلق کردستان کن وقتی چتا سر صندوق دنگ دانه و دنگی بدت اوی کاندیدی او کاندید بدرستاهی بشید براوانیش مافن کردستان گل کردستان و خلق کردستان او دستوری دهات نچسباندن بکتن مافن گل کردستان او دستوری دا براستی بریبار خینه هاتی نه تثبیت کرن نخیر و نمنتش لایه که هات یدان
اف موفا بري همية فدراليات يعني راست او خينوهات ياريتن لازم ما تشار دولة هبون نبس فدراليتك اف فدرالية جي حتى كحكمة عراق فدرال يعني يعني يقبجن جيبا جيناكر يا فدراليات شنكو مادة صادوتشل وك ركن جغرافي بو جيبا جيكرنا مادة بو فدرالية نهات انجام دو نهات جيبا جيكرن ركن قانوني او در خصنا قانون مجلس الاتحاد ياسا انجمن فدرال كو ضامن يسيستم فدرالية براسي وقت ام برلماني چندین پیشنیار مقترح قانون هاتنا پیش کش کردن بس اراده سیاسیش لای دستالات بغداد و نبو کو اف مجلس اتحاد آن انجمن فدرال بيتا دو مزراندن و هیچ باوریک نینا حکمت عراق فدرال دستالات عراق بکو سیستم فدرالی سرانسری عراق بيتا چسباندن او کاندید تيتا بيتا عندهم برلمان براسي شرع سركي او شرع سوي بشتي يعني بوجه وموشن فرمان برا الجل هندي لازم قواري هرما كردستاني بصراحات او عندهم برلمان افدهنا هل بجارتن لازم الشب وروش كار بكن ولازم برنامج كي بر يتجيها بيتن بو چسباندنا مافن دستورين خليم هرما كردستاني فدراليات وهر وصا بوجه هرم كردستان ماده 121 فقره 6 بيجتن لازم باش بوجه بيتن اجبليكو مساله موچن فرمان برا اجبليكو او استحقاقات شايستين دارين هرم كردستان كو ابد 10 ساله افضل مزورداري الخلق ما تتكرن خال هر سركي تخصيصات بيشمرجين اف بيشمرجي قهرمان كو حتانو كاف قواري هرم يعني بهذا بيشمرجي هات يا باراستن هكا هذا بيشمرجينا بي براسي ام همي نشين في قواري دمينين ونشين في امن وامانه نف هرم كردستان دمين نبس هرم كردستان حتى عراق فدرالجيكو بيشمرجين قهرمان وقت جيش عراقي هاتيا هلوشاندن كي بغدا بارس هر بيشمرجين قهرمان بارس صراحات بجوجبر هندي لازم مافد شايستين داري وهمي مافن هزم بيشمرجة وكي يت هزن جيش عراقي اتناف بوجيدا بل نجيب خان هل بتكم يجي بابت برسان هنا بس بروباغندا هل بجارنا بكين كراسته هنا كرستنا بقرانين ما برس هنا امزاني جالك افتهي تجالي تجربة 8 سالات برلمانتار بو تزاني ويري كيشتنا ليب كورتي جرين تيرين خلاص حس كم قلت بحس كم مدرفت هي بجارين بين بيتر نقاش روشي بكي نها دشارچوی بانگشال بجارتان دا مجارا موچه ده موچه خلکی گارانتی کن زنده چیکن یعنی موچه پیوسته تشتکی گارانتی کری بید بو تیتا بکارانی ناواراست تو جریه عراق به حیوانه هوا حال بجارتان دست بکریه گلک بابت و پرسین هست کردن بکارانی تیتا گلک یاری به عقل خلکی تیتا کرن خلک جینا راضیه تو وی که چاد بینی گلو اف هوا تیتا کرن هوا که راستی نیا قانونية نیا دستورية ونیا أخلاقية ونیا شرعية چونكو أصلا انتخابات آن هل بجارتن بروسيسا ديمقراطية يعني آزادي يعني آزادية تا كسي كبيرو باوري بچيتن دنگ خوب دات اكيب هل بجاريتن الدم پارا و موچا تيتا كار إينان وك آمرازك كوتو كسب رأي خلقي بيني أبد بيتا وسيلة زغطة وسيلة يعني أبجناه شرعي كوتو باوري خلقي بيني باوري خلقي شيء خلقك فقيرة خلقك هجارة عراق بمليار دولار سال 2005 حتى 2025 دهات عراق بو بس روشو خلقك جلك فقير وجارن نا كهرب ونا آف ونا بنية تحتيها يا حتى مدرسة حتى جلك تشراستي نبونا وان خدمات جزاريا وجلك خلق بشول وبكار راستي چونكو أبي التعيين جيبون همي مروف كوني واسطة كاري بصراحة بيجا يعني موچه و پاره سیاسی بکارت اینن دا يعني راضيبونا خلقي آن رأي خلقي بخوب كرينا رأي خلقي براستي أفا بصراحات يعني جلك وما ترسي دارة چونكو او كاسيت نهجي دچنا برلماني وبصراحات جي يعني اجتو سحكة خولت برلماني صال بصال خول بخوله يعني خلقي كي بيتر جينا راضية بوشي چونكو او كاسيت متنفذ او كاسيت شين
كو ذمت بكرن ويعني يعني وعد ووعود ان سوزت ندرس دنا خلكي او دنگات اینن آن دنگات نکرین بداخه و راستی گلک و مترسی داره حتی الکردستان جنوب که بداخه و یعنی روش بروش گلک و سر هل دت ام کاندیدین ام چنان خلک دا یعنی بداخه و گلک و مترسی داره خوزی اف یعنی دیار دا استقلال کرنا خلک پاره سیاسی نما با کرینا دنگان جلكا يا اصلا دجي قانونيه بس راستي مفوضيه جي يعني راستا قانون مفوضيه قوتي ابا جريمه وعقاب تتورجتم بس راستي جيبا جيكرناوي جلكا لوزه مفروضه مفوضيه مفروضه دزجين امني سربي بابتي براوستن خلكك انا ام بحسي كردستاني كان يعني اجر اندام برلمان كابيتن كانديدك تهابي تظاني بتشي تا بغداد بوتا مافتا ور بگریتن فایدهوی دارایی پیترش کو فایده کسک 50,000 بدته آن 20,000 بدته يعني شخصك 50,000 بدته بتا شخصك بيشتباب ودنگ خوب دمن او کاندید لواز بید او کاندید شیان نبن بله تا کاندیدکی دی هبیتن يعني شيون هبنو شهرزوي هبيتو بشت بوتا بيتر يعني حتى مصلحته بوريجي بوتا بينيتن برافان ياخو زيرك ياخو بيرك ياخو مفروضه خلق شوفيمونو يذكري بيت يهشيار بيتن واف دياردا كرينا دنگا جلقا ما ترسي داره براستي دجي بنماية شرعنا دجي بنماية أخلاقنا دجي بنماية كالتور وروشت حقا يد كردستان العراقي هبو أبد كانت خولت عراقي هي يعني أفخولت حتى خولا دوية وسية وشوري هبو نجيب خان كربة برسما يداوي بكرتي يعني تنقل كدول شي تنابيني قالوا لهريما كردستاني جيا واسترا كشهواي كارامتر هالبجارتن بروباغندا بريفدشن تنابيني تيجاشنا خلكي مفهومي هالبجارتن قالوا هالبجارتن كه خليك وقت دنگي خدن ما بس طافي كيه بروساي كديمقراطيه كو يكن روين ينجش هالبجارتنا شوايه روشن بيريا هالبجارتن قالوا دناوا خلكي ما هستان كي جار بجاري باشرا غارتن سرداتيه تا تعقيب كريا ابروستي ابا خلو منو سيه يعني يهي انتماء يعني ولاء مصلحته ويهي ولاء نشتماني يعني قالك خلكي هي راستي ولاء وانا بو نشتمانيا بو كردينية بو ولاتيا وان كسا دنجا خودته ابت ولات باريس ابت زانن كو دسكفتين ملت كرد او دشين برافانيه كان او دشين باريزن اول دفونه مهمة وهندك تهنجي راستي يعني بس حت كان برجوانديو خو برتانك مفروضة أبد صحت كان برجوانديو برتانك بس كو بوريكي وربي تنجي خبدت راسي أبا يو خلتا نيو درستا چنكو أو كسي بشيتن نشتيماني باريزيتن أو دي برجوانديو ويتو كسي جيب باريزيتن أو كسي بشيتن مافي يخلت ما يدوروي باريزيتن وداكو كيل سر مافي تبكتن بيغومان أو دي بيتر ورگريتن يعني وقت أمل برلماني براسي وقت ما شويستن دوروي يجت خانه نشینو ما اقل راتب کریه 400,000 و پشتین گبونا 500,000 اره هر خانه نشینک نوکه موچه خوار گید اره مفایده پیتر نینش کو ایک 50,000 بدت بشتر دنگ خوب دامن صراحت وجا لازمه پیور شیانو بید پیور دلسوزیه بید پیور ویرکیه بید پیور پاقجیه و نزاهت بیتن او کاندید پاقش او کاندید خدانشیان تفيا بيتن خلكك ويب هالبجيريتن وخلكي ماجي براستي يخلكي باشي هاي خلكي جلكي باشي هاي نشتيمون بروري هاي كرد بروري هاي حس كان كو او بتن بس بو الروشة خلكي يا يعني عندك معاش نهاتي ندان وخلكك يعني هكوج ايش اوزارت وانجي جلكن ويا جلك نخوش اف بطاليات نافجانجادا افا بيتر والخلكت كت خلكك بيتر يعني جير كاريجريا وان زنجينا ان وان كانديدات كوباري بكارتينن يعني زيادة اللي بيتن ام داخاس كنش خلكي خو يعني هكو چنا سر صندوق دنگ دانه پشت پرده خوده بخنه بر جاوت خو و نشتیمان و ولاتی بخنه بر جاوت خو وقت دنگ خودن چکو راستی اف نشتیمانه مهمیایه هر کسک شرخ خو و لازمه پارزیتن و خالا گرنگ ام بزانین راستی کو یک رزیا مالا کرد البغدا گلک مهمه یک رزیا مالا کرد باشترین امراض و هیزه کو ملت کرد بشتن وان دسکفتین بخینن شهیده و راستی هاتینا چسباندن ناف دستوری دا کو بشین براوانیش پارستنا وام کن و دخوازیا
سركفتنا بو ملتي خود كان ملتي ما ملتك جلك نخوش يديتين بله نجي يعني صال بصال دخول بخوله حكمتها عراق فدرال هول ضايق وفي ملتي بيشيني بس إيش الله ملت بريارة خدت ملت بريارة خدت ملت زانيتن كي يه شايستيا بتشيتا بغدا برافانيش ما في ملتي بكتن وش خاك وعرض ملتي كردستان بكتن شكو براستي اف خاكا اف نشتيمانا جلك بيروزا بله جل سپاس نجیب خان بیا سرکتنی هكر بشتن دنگ خلق بارج كريتن بله خلقك بلا بزانيتن كو خلق كو راستي جرينك او ملتا جرينك او خاكا جرينك او بله سرنجاتا گل سپاس برئیس نجیب کاندیدا پارتی دموکراتا کردستان بازنا دهو که بغل بجارتنین خلاص شمیه پارلمان عراق گل سپاس